Mba vin fè moun yo kou la. M'se pas le cas pays. Shit, j'aime pas gagner je dis à la main. Ça va faire je dis à la pour me brasser là, pour me fonctionner. Ça va faire je dis à la main pour fonctionner. Aujourd'hui, si moi je t'amène pas gagner non, tous les cas, pour me comme pour brasser. Je me devrais quitter pour le mafia, mais je vais me tourner là-dedans parce que je vais me bâcher non, shit. Ça me d'accord là. Comment ça va faire mon place? Wow, Mezanmi itu sih pernah kabar. Masa gue sekolah dulu, jadi aku yang masih apa kita. Jadi kalau pernah di luar sana, sih masih gue yang belum memikir masih. Sasa masih apa? Macam kabar itu cerita freestyle lah apa sih mas saya pernah buat M'se pas le cas pays. Non so quale parte là. Ma per i giorni di per anni non è che si sia aperta molto per tirare né a cose poi in bacale su. Quindi che se quando devo fare un mi se non dare mi se non dare un secondo di un caffè con di mi se non hai visto un campo di altri se non io mi dopo mattionizi mattanane io ma fiamme su cosa ma sai dopo però un bacafone un basta caffè io mi devi fare un po' mi se non un caffè la mi se non un po' di avere papà di tubo telefono fai shit io fai sa muy tu show me come ma con il problema Kemudian gas malas men, bahkan men, demi kalau saya belum bisa menentukan semua bersama saya boleh jalan belum pasti kamu selesai. Ya, halo bro, sekarang, ya, betul lah. Ya, so make more minute time to do it lah, kita so dia pun nak kalau nak ini. Ya, udah apa tuh kamu buat apa sih dengan kami sih? Bukan nak buat apa lah, ada mungkin mari orang ini nggak apa-apa. Apa sih? Udah nama aku bilang. Di mana? Bola bala. No. Wah, kami siapa telefon namun. Kita lang kami sim 2 minutes di bagi men. Mbahang kami siapa telefon namun. Shit, ni siapa kaya belum di misi suatu film men. Kami siapa sesuatu semua namun. Kami siapa telefon namun. Shit men. Siapa belum ni. Kenapa bisa telefon namun? Jadi misi namun. Kami siapa telefon namun. Shit, baka ko sa amin. Baka kami si tablong ng pasok-pasok. Kung ano siya pitawin sa amin, kung ako si Misi. Shit, Misi bro. No, God, don't say this, man. Bro, dahil siya tayo yung siyas, dapat ba yung siya tayo yung pangalaman? Other men, kung ano yung bumibigay gusto ko sila amin. Isang pa siya tayo yara. Kanya mudra sa misi kaya misi ni sa ato. Wala ko tong kaza misi pa plate misi. Oh, problem misi sa amin. Shit, mo lang canobwa male mo. Isang sila. Kaya sa misi of why men. Parang show mo.
Ou sa mse fèk nan konde pou sa ane. Peut-être ici, Shit men, mi fate an bagan nan men, mi chap zo so ap chwa man telefon nan men, fe kaka fe se pe se la. Yo bon, mba se mte bili meti men, di se soukou. Yo bon, bagan nan men, shit, la fok se nan ho la, mi bagay la chiri. Si ap fe ba se la, shit, telefon nan yon kre men. An sa ban, ma fel kon sa. Ma negosye, blas. An chou men, mi fage bagan nan men foksyon alez men. Ya, tou boze men, yon nan ben mwen. An chou, zo bagay.